Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu silian sang puya ram chung hun sang sanga COVID-19 shikain pun chole ta ko wangin ngai thatu ta film khur tur le shidan na lakim turin kan ngen chewa COVID-19 chungchanga shithar omicron chu boy pum takani me ko wangin mai tum na wa midang nailo ko le mai ti fai te longai poimo jelang cheu shileng chungchanga she du nei le kai shona momotan rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasiri paret bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po the reng ani tuna chun chanchin thalung thak chun zomang u tugina COVID-19 tin munche tharbera mi sang kha jakwa somnga parukin kai ti mu chu ani Governor Hari Babu Kambam Patian PM Divine Scheme Zone India Marchak State tan masona lian tak tak athen don ati Union Health Ministry chon Ramchung State Union Territory somthum palia chuan COVID-19 shikai za le positivity rate atla hiam ti asoi Supreme Court chuan COVID-19 shileng tho thumna wanga gate sang somni pani exam son dilna chu atnol tukina COVID-19 din munche tharbera mi sang kha chukwa somnga parugnan kai ti mu chu ani a red test atanga mu chu sang kha jathum samruk pakhatan oma ZMC RT-PCR test mu chu zali somnga pathum man oma lungnei RT-PCR somnga pasari TrueNet laboratory test positive somnga pakhat anom boka FIR test positive somthum panga an omani sample test zongjong zat sangru jathum somni pare jinga za somthum point pakwa pakhatan positive ani tuntin huna shikai to zongjong zat hi noi khat singre sang khat zaruk somko purukani a noi khat singruk sanga zali somni pasiri enkol daman ni to a enkol lai mek singkha sanga zaruk somthum pani omin mi zaruk som pasiri dan thi pui to ani machine sang khat zela positive mu chwa to za thi za samruk panga ni a mi noi khat zela COVID-19 wanga nuna chan to za thi somnga paruk anga chu ani Mami district chunga COVID-19 shileng mek din muntlirin district borsap pulal nun hluwa hovin Nimin Khan District Conference Hall an thu khoma district borsap chuan tun hnaya an district chung hun sang COVID-19 shina noi mek chu in poyanti thu soi mitinte an film khure zon atulan tia Sarkarin dana siamte zomkonga channel zoltrin district bupuite DC chunangen bokani meeting a hin chief medical officer mamitin an record angin Mami district chung ko sang somli pali teng sikai mi sangkhat za somko pasir le hmun danga tanga district chung om mi somthum paruk an vain mi sangkhat jani somthum pathum sikain oma COVID-19 vaccine la dulo khothen khata an om thu tarlan ni in hei hi committee chon poyati hle a district chung mi pui vaccine la thei zongjong te chu vaccine la vek turin committee chon angen ani Mamit SP point no tolerance week man meka police lam thataka duty tirani thu soin dan bo chiate dan anga poisa choi tir zelan ni a Mamit police te hian aizol le lungnei tilova dan bo che choi tir an nga ber thu tarlan ani bok district chung shileng mekin zi omlam apan theina torin positive tamna huna te shria dar zelo nan koshanin khom koshan program sang hun engma chung khabri ni se ti ani a koshami puite point shrethiama zom torin committee hian angen ani meeting hian COVID-19 veite en kolna mun 3C le 4C te chu kaithar lut le damto chok tur chungchanga mumal le zula ro man siam ni se ti ani a 3C le 4C te hi atheng anga anma mo sang te pushuk pui dan ngai tu ani se anti bok meeting han SP Mamit Health Department official incident commander BDO Mission Foundation movement Piramal Foundation Mamit khapui chunga VLTF chairman te ba ka COVID-19 do na konga thok tu sang te antel ani Governor Hari Babu Kambam Patian PM Divine Scheme chuan India Marchak State tan masona lian tak tak athen don ani ati Governor in a Twitter account called Prime Minister Narendra Modi hena lom thu soya Prime Minister Modi mathlir na thui tak noya union budget sang ni somni pathum thataka siamani atia he budget chunga Mizoram masona rural siamna tura project pani thonan cheng viable chezaruk Mizoram in a dong tur chu thilomom takani atia hei hian Mizoram in masona na satak anei pha don ti soibok heti la hanzat PM Chalai chon Prime Minister's New Development Initiative for Northeast Scheme PM Divine noya Mizoram tan Bambuling Road laina tur cheng viable cheza le Aizol bypass road laina tur cheng viable chezanga ro manani chu lomom ti an soya sum hi ro man anin ang takin abo bang umlova mi puiten ansor trangkai turata na manani ngen be sei ti asoi Sarkar lai puin kum sang somni pani union budget pasa Marchak State mi te adu sak chu thil sin che tlak takani antipok BSF Wife Welfare Association BWWA President Mizoram and Kachar Frontiers BSF P Pubali Sonowal chon lungnei chumlen kona Bethel Center to in Civic Aviation Program
199 Battalion BSF zotlang kalting chanpuina hlana Bethel Center no pangte hne na hian school bag thanam tak le eituran pe ani Bethel Center omno pangte po anun kong zo zel tura chel tak le tai mataka kepen zel turin cha a Bethel Center thoktu de chu fok omati thu soin har sanale mamo an nei chuan BSF ta shil sha tu le an theina zona chanpui anin huam reng thu soi ani Mizo zirlai polem ZP chuan Mizoram chunga na bar chum cheng nuai sangthum zanga puk manga school chei that le sak that na chu ani na turang taka kalpui atlem thu le alungoi thak lo thu an soi MZP president lanun moi pau tu chuan Nimin Khan Aizol press kapa tu thar thedar tu komin school chei that an soi chu SDEO in completion certificate pek anei nual to atia na tho zong zinga za somthum chu completion certificate pek to ani ati hemi chungchang a hin education minister Pulal Sandamaral te zo pisa voi ni an hu to thu soin siam that ngai omte siam that an tum thu an soi chu tun thlangin engma hmalak na alom no wanga puang zaran ni thu soya school sakna thoktur hian consultancy firm pani CB engineering le allied concern te thanan ni atia CB engineering hian school sak thatnan cheng noi sang ni zanga an changa allied concern hian school siam thatnan cheng noi sang khat an chang thunga tia school sakthata hian school somruk panga le school chelai thom thata school za pasari oma vain school za somsari pani te thom thatna turani ati MZP president John Nabart sum hanga school ti changklina turan na tho te hi hmuna a thei chin atlo ni na soya school somni panga tlo in MZP headquarters sub headquarters le branch te hena tangin school somni pali report donani a phone mangin report school somnga vel zo fi ani a heng school sang sang an tlona tang hian tlang puin ani na turang taka kalpui chu atlem le ati a drawing le asang sona maun ne na enmil phei chuan alungoi thak lo hle ani ati bok MZP president chuan contractorin amadu dan le tha tiang angin a repair mai ni na lang ati a sikul thune tu te ne na inrona project angnilo an ngai mo zong siam that sakpo aum ti soin sikul repairing tamjok hi alang sar theng ber tura achung le bang rong hnoi thar ani tang pui ati sikul che thatur te chuan na anin hlan chhong na sa nia soin an na thok tak tak te kota poisa alu tlem hle ati boka sikul siam thana ta na poisa kal then khat chu adai lo anga soin sikul fan tho bela sakchun jom te po oma na zo mu mal lo laglo de kal san te po mu ani ati bok All India Radio Aizol Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department tangkup chuan India ramin zalen na amu kumsum sari pangana lom nakal pui mek polling quiz competition August sang hi som hi pahi kheng kartin quiz in elna abwa saida e quiz in elna hi kartin in rin zan chanchen thar puan huna piang in zo na puan ani anga atuk pathian ni zan chanchen thar puan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adung don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo inwa saila chanchin thar lo ngai thachinam che chanchin thar hi All India Radio Aizol atanga puanani Union Health Ministry chuan ramchung state the Union Territory somthum pali chuan COVID-19 shikai za de positivity rate ataniam ti asoi nimra New Delhi chanchebumi te komna Joint Secretary Love Agarwal chuan State Union Territory somporuka chuan za vaccine pek to ani atia palia za somko poruka tanga somko pakuen vaccine na to boka hati lai hian Kerala le Mizoram ero shikai za de positivity rate hi asang zel thungani ati pu Agarwal chuan Shrileng thoma sa anglo takin tuntruma hian damlo zai ngai te tan in zai ahim ti asoi boka sarkar le puthpong tu chuan ramchunga COVID-19 Shrileng chu ji om chho zela district zatni chamruk pare da cham positivity rate hi za panga noya om to atia zirna in po state chom pakhata chona pa ngain kalpuyani a state chom puruka pol sangchin kaltir ni in state pakwa ero lakharani atia zirna thok zirtir tu le thok tu dang te za chomko panga chu vaccine pek to anni atibok Supreme Court chuan COVID-19 Shrileng tho thumna wanga graduate aptitude test in engineering gate sangni somni pani exam son dil na chuan hnol court chuan exam son tai chuan zirlai tia boina le har satna athen thei ti a ko chon Shrileng tho khatna le thon hina kha
tho thum na ain an dang lama tun hnai sarkar in exam board sai tur som ni lai mai chu son hlat aloni to atibok hetinga Supreme Court in gate exam phalta ka chuan pa ngai angin exam hikal pui ani ang chanchin thar ser ti top na tang pui tukina COVID-19 din munche thar bera mi sangkha ko somnga paruknan kai ti mu chu ani Governor Hari Babu Kampam Patian PM Divine Scheme chuan India Marsak State tan ma sona lian tak tak athen don ati Union Health Ministry chuan Ramchung State Union Territory somthum pali a chuan COVID-19 trikai zale positivity rate atla niam ti asoi Supreme Court chuan